binay kong bi tanaw di bahay no angatan ko izazu mongoy pagasu lo iso ita kanon di kananangan do tuhun do Thailand kunganan do gang som kamay di nga kiba di do gang som do gipan kiba nagidi gang som do sada teko daging minugan koy pagyung do sada nagi udang toy mesot i kadai di punganan ng makro kamay di tuog gumuday ho minagigiyong koy di udang nagi i sada na kambua pipi po sada nga nansakan na po di sa wakon tanaw di bay na nga punganan na gang som do sada yo nga pagui di no ugan patako pag tanon po dago paghuhuy di no tanon po dago moy toko pagigiyong po sa daday makro. Mohi si koy do udang monodor pungana do kiam som sup do soko ka dia kiam som bambu ka dia Ito bambu. Kiniti, kiniti ada tinggal makro kiniti, makro ogumu sada perdagangan dari makro itu banyak, gas kay. Saya pergi sadang bedau, ogumu sada dari makro itu. Nah, gas kiniti makro, sada raw, kono hogo raw ti. Juga ada bangkas dengan ini. Nah, mainan apa nga magium saya ada udang. Gimana kita kilapia do tagang, kilapia tagang. Home cook, teka magasak kay dami sendi. Ngay kombinasi kaano ko na monodoro si pilusan di ya gumu asala de tete kombua kamay di tete ano jika dok tilapia kalau pia ada tagang makanus kaya di bahay naman nagada tido ang sakor pasupan nagati kalau pia ti dahil na buli ka nikot mamahi do essential kamay di tidak ti makro ya red live tilapia kana po dihang bahang po dam himabat tapi kuang na po lingi pabila do sa kilo iti yeah. Ya reti so nagi di bagian do makro do padagang do magitong-tong si tekan daging kiba nagi diti padagangon do bakas believe me or not iti iti pungana do butod nga diti nakuha siya na makro iti kiba bago do butod padagangon ni haiti pangabutod iti na iti na kumaso na Thailand kaya iti ano pa nga bakas kaya daging na bakas iti na papagon natin padagangon niya iti iti anangan ko ng bangkan na daging na bakas obuli ko na mamohi anangan ko na makan ko na butod kamay di nga obuli ko mamohi iti na iti iti sabo di nga papakito so dia sudah makro po di Thailand nga cricket kamay di cricket gulingon iti cricket iti mamansakon mo makanon mo iti kaya iti makro mga pwede iti punganan ng makro kaya gumo magikaba-kaba very eccentric essential hindi nakanangan na ginagamit ko dati na magiging do daging sada
Nataro di baino, mini ang panahos ka dito na magigiyong do ano na po ibo hiso na gay. Yeah. Siyempre minay ko nga itini asil minahis ko di makro. Amin tinakomozon do Kiangsom do Thailand. Kiangsom no politing nga soup do soko. Kiwa da sada, kiwa nagidok sada do nota ton sidaw. Pasupan dia ha omis on somiti. Itian pa nga sada do kombua. Soko. Soko is the Fish. no, soko is the vegetable. The name. Bamboo. Bamboo. Pickle bamboo. Pickle bamboo. We Kamusta marinate. It's Kamusta na natural. pada pickle nga inokosodian hay pinadagang mo iti. Mitin na po nga soko do tomi city. Really soft. It's It's a baby. It's very soft. nasa and kisabo iti nice. iti na iso man tadi punganan When- do takan no do traditional do tuhun Thailand. Natural. Soup daw magazom nansak na idihati. Did you put any I gong? do the curry. Did you put gong inside? Not No. yet. Pinapakinam. Popodos takudi. Onsom ananam omis. Iti soko na politing nga habikuang dapat himo tadaw no. O minan hay di po di megakay o onsomo kakaba. O akan non dito ko bagutin. Noy ko pinoto daw ti. I put the fish for you. Yeah. Hello. Okay. Kabiwasian miso sarap tabi na ko ngawi. Itino i asil di nasakan nagay ditino di ipunganan do itia. Keng som kada tun Thailand. Keng som ka. Som na po, sangyana po kumusun no som ni tinga on som. So sang hunjo di makan ni main no tu minodob so ditinu minakakan ng itan ako mi sabaw ko nga awi manguo. Keng som no politi nga ipunganan do soko kali nga on som iti na isoko do tomis nga iti na po soko diti nga okon ko isoko di kawago minano tiodo po soko ang kumay do somok do saminggu dadi onsom ni tu iti na komozon do kengsom soko di onsom soup daw nga onsom nga isabo ko na pa nga minonodo do kengsom sada to anangan juga do sada dadintay pag di sada ibinohi nagay di dahil makro ding na hintay pagiti sada dok yo ay kagyazo nahiban ko minuot sa dodo kuno ganda sada ding nah iti na pa nga kibabago do minan het toko ton city tamumok inay tujuan na kaya minamohi di sada di tonganini bagi ka kombua sa katutun ka sada kombua kaniya onwo diha kikiso diha isada tonsi do sada kombua di kikiso ompo mungo di bagu deti ti dari kibari tia sada di minan poko diha agazo iti sadati megari tiati kiba nagi di sada di kinikis mantad kombua nakabahi sa kombua of course iti aton tahu ulah kami naig nga iti na kololoso day tidti nga paghuwi na makan zawam sumabayang patako kya o yung mga surga manokotako do mga saus ko di arita daw di bayno tu tamay mo ko do mangumahig dagay naman do sakit kalatan nga vi paghuwi da kanon ko iti blakatay bituahay hiungay dahil nga ni Tuhan Jesus Kristus la kapanak no kainasan na tinanku nagi ko kapanak no kakuatan no tinanku isuang ni nga ni Tuhan Jesus Kristus amen dahil iti so damin iti dadi ay so di do mas ko kya tu mesti na makan juga kya mga kinakinamay ko makay sa sunggip ti kukuha na ko may son po kinaman ko ngay soup na iso na pa nga anangan so di mga
Mesti kibar sup kanon kuizo. Ingkan iti. Maik pelosok ya. Sup do kong keng som ka. Keng som. Na ikot mati gia. Ni izio na pa to awin sa kokinam do keng som iti nga loso na pa daw nga omis anananam onsom pinagaan do kopis ti iba do kopis pinagaan ti opopodos takudi iti na kengsom no aw no popodos nga okon no kengsom di kaya kadiha tangagang abi dia hatagang dia iyo na po nga hado tagazo minanda ti ubod tinga tah kinamay ko pati soko daw kaya iti na po soko tinga minan po soko kang kumay hobi ko ang suminggo o bahizon ni nagari kaday bah on somontong homok omis tah puto matigay sup daw tuh koy bah sadak ya ino po kinikis do ton si do kombuang au dio kito tu ine komozon do ono ge style kamadi au ko dio kito oni ni ge minan kikiso ge po suango di dehari di nga iti neti maiku takano iti ton si kyo nahiban ko minot sabo ko tingay iti pangasada di au onsi sada iti sada matadat nga ina binohi na di kapago di makro di kyo. Memang. Miss. Ananam. Ay sabongi. Mesti pa yung kusiyoso. Isawa ko na palitinga. Baguhi do tuminano dogo. Dahil mamuan iti kaysa nagang nga minugukab sa do restaurant. Jadi chef ba siya di. Dadi koyho siya di. Mesti po sa dati, awutong putay ko, aw si do di mamahino awutong no. No mega kay onsi kino, kibalahan ni hada mangidu do onsi di. Dadi, ananamom omis dia kanon daw tukoy. Nah, tonsi do sa dati na. Bishop na panganangan mga kanoton si Bagya. Tukoy. Poto bagaya kan ko na naik yo lah kinamay ko bagon san bagon nah soko kyang som amay di kyang som ya nah managay pagay do kopis di ngasyo azu taga demonstrate kang humay di magana kopis mesti na pa nga kamazon no tahu na to tahu pwede nga extra bagete Mangangkan na tabinay ko ngabi tino itino kadazan food hantot do tadaw di bay no minangakan do punganan do resepi do keng som kamadi. Nah, keng som do sada. Abuli na gida daging, abuli susu nga. Nangan sudo keng som do sada. Tay bagi sada binahiku matan makro iti. Gas okay. Kotahodan belakat to si mampadat kinengan nyampay na diawam. Tapos iso to ko bos kadazan na buyunung-unung to ko magitabang-tabang. May gase do giti. Mag-share, like page ko, take YouTube ko, Josie Odium, boleh ko naman nak.what. Numakiano ko do recipe nga siyo. Izo na pati nga food tester kamay di kuminam no po no. Kuminam zo no po izo di food tester ba. Iti na ikalaja ko sa di sangyan zo do idamin pati yung gano po nga. Isawa ko kayo nga di recipe daw di. Itinakyo ba katawadan. God bless you.